At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayam ko dita taintay dinggen, daytoy pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Dayto itikon ko nakabalay ko, Glorina. Anya ti makunam. Dakkel nga paiso. Nalawa pa iti paraangan na. O talaga nalawa. Uray man kit di agmalmalam nga agkinkinnamat ta. Apay ko mga agkinkinnamat ta. Ano? Nauyong kan samat. Ang mga ikamat mo pa iti paltog mo kanya. Ay saan? Di kayat ko asawan, aglin na ilo ta nga agkinkinnamat. Wanya, umanugot kan nga ikabalay ka ditoy. Uray saan tapay lang agkaskasar. Agdin na ta. Awan ti mapasamak iti nagbautan ta. Maawatam ti kayat ko asawan. Maawatak. Ngam, kasanumot la daytan. Agasawa tapay ama ko na ti kasta. Saan tapay nga agasawa at talaga? Gapta saan tapay ang nagkasar? Manaksid nung kayat na kun nga ikasar. Apay ngamin, asan tapay lang agkasar. Madipay nga rod. Isa, pimanaw aki jay balay mi. Kinagura dakdadadi ken mami. Saan ko akinayati pangiyasawaan da kanya. Pagan ano ko nga uray gwapo. Ken napakpak nang ngamda kami nung saan kumot ngay ayatan. Gusto la unay dayta. Ke siyak nga rod. Ay ayaton nagkadimot laang. Siyempre, si Muro takpay kumangarod kan kator. Kano manugo takpay yan ngay kabalay nak. Saan nakpay lang agar-garawan aging ga iti saan tapay ang makapagkasar. Ad-damanan araaman ka iti dayta, Glorina. Ang saan nakadipay ang mabalin ngayam ammo kadag iti dadakkel mo? Saan ang mabalin Anya kamot ayator. Kagurgura dak ngarod dag iti dadakkel ko. Kan pinagtalaw dak. Nipipita mo tayo sumud. Imon una pa'y nadimtang na di garden. Awan nipi, awan pala ni Kulas. Makadlawak ng Kulas. Mararingan samat ang kini Budoy. Sa nabali ni Budoy. Taday malaan na. San laki diyan ni Ampiong. Kumusta nga tamat ni Budoy? Makapailiw mo di loko. Pipita! May saka mo ni Dugarteng ka mo tau? Ay, naku maji pamplona kat kancawan da kan kay. Ha? Nakati ka lay. Apay akas sa tikunada di Pamplona. Ay, saan ka mo tau ang ahaw ko lang? Kwa, impakaday tayo Nicolas. Ama panalaan ti silpon na, tan nalipatan na. Amangan ka no adda umawag. Day talang no imbaga ni bakit na nga dapay lang papananda. Nalpas. Kastil ka din, Nicolas? No niya pibagan ni bagat na tungpalan na? Uray ado trabaho na? No, daddo mamatlakit diya. Ngamday tati pakob-oblagak ang mga sawa. Si kamot ka mo tau. Tilay pagbagam na. Kabayatan nga oran, Nicolas. Di siya pa lang ti kasarsaritam dito yung garteng. Kasanumot la daytan. Imanugot ni Glorina. Ngagdin na kami nga gasawa. Ngam, awan ka no ti mapasamak kada kami. Adayamot kasta. Sa anak amamate. Ang mga nuagin papangihinalaan. Nasuro ka na 30 na. Dandanin sa pa yung diaganak. Aslamok na niya tigapuna. Sa bagay, gagangay matlakit di dayta. Ay, kasang-sangput mo lang, Glorina. Agim impake kamutay. Impake mo dagit tabado, mag. Apay, anjat kinaguram kada kami kentoryo nga, mama. Ay nananang.
Agsangit kayo manadakusan. Ay, kasano? Kasano ajak makasangit ka? Tanawan na kami ka na, ma'am. Nanang, danggandak. Nakastragak iti trabaho. Ngam ijay bagyo ka no, may destino Nagadayo pa ikit day. Kukwa tinabak ng anobyok ti kumpanya ti pagtrabaho nanang. Maknang gayam, ti pakiasawam. Magnagasawa kayon. Kaya't nangarudan nagkasara kami. Jak pa'y kaya. Impambarkok ni nanang ang trabaho ak ijay bagyo. Ngam ti puto. Kat asidaglaan dito ti pagtrabaho ak. Agsardil nga kun. Tanabak nang nitor anong piyok. Nagtakkel ti balay na. Hey, aguray ka man. Awagak. Ang tagayam nalipatak nga imbagakan ko na. Anyagat nga mina na pan nakalipat ko. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Oh, Lorena. Itay lang nga nagkita ta. Mahiliw ka dagusan. Anyan tulakit din inton mapadasan dati agin nagak nagin narakop. Si kamot. Tila ibagbagam. Lailok lang dayta. Ada nalipatak. Masapol nga da katulong ta. Awan ti problema. Nalakala dayta. Oo, mapitlaang. Ada nakangagak iti dayta. Agkabagyan kayon samot. Oh, Glorina, naggasat kanta na kanobyo ka itibak na nga negosyante. Wano, asawang pa yan. Kasla asawa kong tatang. Ngam saan kami nga agasawa? Ta saan kami pa yan nagkasama? Lumaamuan day ta dagiti karo ba? Ay, agbilib da, kas kada aglibida, gapo iti apal da. Nangrunakan bakat pasing atami, di tapurok nagarsangan. Sikalak na kayan. Pagpalastog mo magatan day ta, ha, saryaw. Si kanto man lang ang tatumtumpang tibusis na, gauriyan na kay tibangir ang barangay. Ninanang ma. Sobra kayong ma. Kasano asaan akas tati ibaga ni nanang mo? Ket adalaeng iti balasiw kalsada ti kaaruba a barangay. Ket kaano nga ron ti kasaryo? Saan kami pa'y ngang kasartatang? Agin nadal kami pa'y anaimbag itirik na. Kaano nga ron na makiasawa ka? Limbes sa pa yan ti expiration ti aanakam. Anya mo titako na mo nalaklakayan. Ibabain mo sa pay ta anak mo. O saan ka diapod no ti kunak? Amangan no saan pa yan nga aganak? Ha, awan mat ka ti poli tayo ti baak. Oray saan akong nga aganak tata? Saan na ti problema? Basta makiasawa ak itibak na. Correct. Talaga. Saan ka mauawatan sa Rio? Kasla pinakbot ano anyala ditanti ba isagsag paw. Ay, naimas ti daing nga munamon. Amay sagpaw iti pinakbot. Bakit? Angam na imas ati si Charon. Sitsaron ay hakit bagna. Parehas namat na kita. Anya kansan. Handak pa lang ay nanana naggapoy ti garden namne. Ang daw mawag iti cellphone ko. Ay, marapait iti sila dyan. Hello? Naimbaga bigat yung ma'am. Ay, nukastaan naman ang sumrikakas katulaw. Ay, thank you ma'am, thank you. Andiyan naklaw na ma'am. O sige ma'am, agbiyahe ito nga rin dito malam na bigat. Thank you. Bye. Hay. Agbiyahe ak tumanan ito malam na bigat. Adamanan sumrikakas katulaw iso Goodbye manan bugyasan. Pasensya ka no nasinga ka. Ada na patag nga ipakaamukan ka. Ang nasaysaya at kumano agkita ta. Kadwa kita dagiti barkadag. Ada kami dito mall.
Kan-kanjawan tang nagpasyar kami jay Boracay kani jay Palawan. Impadamag ko ngamin nakabakbak ng tinobyo. Awan problema iti dayta. Ijay tanton nga honeymoon. Anya ahani mo ti magbagam. Katinton madanon Kan, jak pala makapasyar. Tado pala tiya si kaso ka negosyo. Adagay mo nakasaritak nga agbali nakatulong ta. Ento nantan, isan to di panakipagnaad ko kan kay ti dakalabalay mo. O sige, urayag nga ron ti pakamuda. Magagaran kan sa launay. Amom, kanayo na maililiwakin ka, Glorina. Kasla, teenager ka pa lang, Tor. Di nakmot ngamin palubusan namang pasyarkan ka iti pagkasiraam. Sana kas ka rin na makastrak ka dito yung subdivision. Naingat, nagiti gwardya. Pagkasiraan ko nam. Sa balay mo gayam dayta. O sige nga Rodan. Bye. Saan na ay turot ti Pimanaw? No awan balay na iti subdivision. Dayta tinangag ko nga imbaga ni Glorina iti kinasarita na iti cellphone na pansang. Bakang gaya ma talaga tinobyo na. Tauray ka no talo katulong ti alanda. Kas kala na kang mananatulag ako nak. Kaya't mo ay birngasan da kaya ti paos, dagiti karro ba? Bayo mapaldala ang pansang. Paltugak to pala kayo da. Agtal na ka, madalaklakayan. Kaslad na paltog mo. No ada makangag di tangay bagbagam, ang mga no ipulong da ka kadagiti pulay. Nukasta, adda manen pagkatulungan, Pipita. Kano nga ti panagluwas mo? Inton bigatan, kamutaw. Ang paggasawa ka no, nagitagbaling nga mo. Isuan na lang kanilang trabaho. Apag-asawa? Kasta di ko nana. Ngam, ang mga numasikugan, dandani pa yun aganak ti babae. Pagtungpalan na, ay, si Kanton ti agaw awir. Santon nakatulong laang. Awan problema di ta, kamutaw. Sa bagay, naruwam ka mo, tatalagay ti dayta trabahon. Kutuan man. Nakadasak to, pwede nagaw awirit ang gabaw alakay. Kan mong guloy nga upeng. Rinugyak pa higit din natin naging pake. Linabakon nagitimuran ka, ito'y namak nga adamanan pagkatulungak. Kasla saan kayo ang makaanak kapusa, nana? Anya ayati diyo pakaibnaan. Sumipngat nga Rodan. Yamawan pa ma'am, Glorina. Nakadayo man gatan na si Marak iti pakiinuman da. Ay, di masa talaga ma'am. Anya adi mas, nanang. Di maus-usawan. Amom na. Saan ka mamati kanyak pare Bantor? Saan la milyonaryo? Bilyonaryo pa, iti manugang kunto. Kato aginibetor ka kano ama pa ni ti kusina ra. Uy, hindi dyan ni tatang, nanang. Talaga napigsa, titimag ti tatang mo. Kasla ka na yun na nakamikropono. Ito, nagkasarda. Maawis, ti si Bobokal nga ile. Ito, da gobernador kan Apo, di Papado. Dengga, Glorina. Nasubranan diya, ma'am. Di man latang-tang abon na ditan. Awanan ti makunam, Tor. Nakipagkita akan ka. Talaga nagpintas ka, Glorina. Adda man na napimo daw ti ropam. No kanayon to, matatirupak tikit kita. Ano kanta mapunas? Naangaw kagayam. Anong nakaserseryoso ti langam. Inton rabi ikano nga agrubat ti katulong ta. Isuwa masapula sa kunan ta inton bigat. Pangiram-raman lang paila. Si kalakumahan kan ti bodyguard mo. Driver mo kunak kuma. Amom, uray baknangat. Jak na rom nga da driver ken bodyguard. Saan ko akasapulan ti bodyguard? Tawan mo't kabusor ko. Nasingpetak. Ken
May mayat ko mga rod no, dwata makisarita iti agbali nakatulong ta. Anya nga oras sa mapantasukunan. Di pa ilang nga umay dito eh. Kasto nga min, adang amin permaan a kontrata. Uwan gayam, masapol at talaga nga umay ka. Sikat impanagan ko iti kontrata. Talagang impasubo na kanya. Oh, di mo pa'y kayat? Ibagak a milyonaryo ka. Oh, Yaman naglauna. Talagang ayatin naglauna yan niya, Tor. Lukluk ko na ka. ha? Talaga mata milyonaryo kami. Okay, anya nga rod? Wan ko na mo tamayat kan. Ibagang no sa dino ti pangsukunam kanyak inton agsapa. Ado pa'y nga minti badok ang masapol nga irubwat ko. Amangan no masapol mo ti kwarta. Mangperma kiti cheque. Wano, mapantalatan iti bangko. Dito'y kapailaan. Tadawagag, ha? O sige. Napanantay anak mo pansang kunakman no saan ngagbiyahe. Ay, nanggag ko itay. Kasarsarita na, jay nobyo na. Magando na pangimbatang iti pasarabo ng to Ay, kidawag sa laangan tayo cellphone na. Ay, anya pa'y nga ron tiyo sa rin. Ngayon daw atam dyan silpon na. Pay, baka na namin ti silpaun. Amom nga ron nga usaray. Ay kagpaisuro akin ko na Baknang tinobyo na. May katangan na lakit di tinangingina. Ay sos, sakmamay timang paapal ken ni Panyaw. Ay, talaga saan ka pa ating saryaw? Made, ang masubok mo tiyang silpaun. Ang mga nunay talang to tiyar arami naman. Ti kadaksan, may padakan to kadagiti amok nita, nasubok na tiyang babae. Ay bakbaketan ka man nang himon. Amok ba't nga raw ti kinapag-awaw? Ay, Kasi ti di komersyante ti bawang. ay. Impang pangas mo kindi na si katinakagatang itinalawa nga astinday niya tarlak. Anya, Pangas ka! Suasan mo bagay ng cellphone. Oray, saan na kung nga itulnog? Kamutaw! Isupay at makataktakan. Hinjaya nga rod Nicolas tilugan na. Maya, di pa nagasinso ni Kulo saya. At damat lugan nan. Kasapulan da kano nga main, kanibakit na tilugan da no, da papananda. Ay, da kayong araw, ti makamaw. Amangan no dan lay patam. Sunto pa ya subsubliam, oh. Hindi ako sablan pa yan, ano bilang ang damalipatak. Kumatangak tulangan na dyan lugar pagkatulungan. Ang damalipatak, kabado. Nagpagkaslakit hindi pa nagmaneho. Kaslagdardaras ka. Kasapulan nga rod ang makadanon ta iti opisina ti agency. Aging ga iti alas 8. Di ka bayan nga guray ti katulong. Sa di mat pumanaw ti opisina ti agency. Sa bagay, gusto ti kunam. O sige, painayad ko nga rod basit. Sana balin nga oray malumto na makadanon ta ijay. Ay, sobramat nga rod inton malumpay ang makadanon ta. Di pa'y kasla na pantay ijay Manila. Ay, sabalin sa tiplanom to. Ha? Tor, kasla sursurutan na tatikot siya itilikodan ta ah. Ha? Ay, wangag peso. Ay, na. Uray la na ganit it nagiti pulis ti ligay iti kala at apan ng papaggas mo manan iti kotsem Tor. Ay, nauray akla na ulaw. Ay na. Tapno nga rod maitarayan ta ti kotse, asumarsaruno ka data. Atay, asino nga min dagi chay? Diyaka mo. Matiam mo kakabusor ko. Kahit ko lang nga subukan. No talaga sursurutan data. Dahil di akotse. Ana, ang mga hold upper wano kidnapper, kada karnapper dagita. Apay ngamin nga awan ti bodyguard mo. Bayam, tano mapanek na kak asursurutan data dahil ta kotse. Talaga ang mga ala ko na di bodyguard ko. Iti dayta akin na baknang mo? Imposible nga awan ti agin tereskan ka. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Wastorya TV da tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tatlog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pasado alas 8 nga awan pa'y dagitag
mabalin nga amok. Yawan mabalin ko no sana ti aganos nga guray kadakwada. Amang ano nala daw dalaan nagbiyahe? Wano na traffic na nga ta. Naimot abakat ti ka o dyan nga amok ka. Anyaman nga tanti ka pabalin dagiti sumarunong nga amok kita. Ay, sapay ko maapo, takabaalak asalaan, ti ugali da. Anya da ito nga ugalim sa Rio. Kaskala sal-sal po. Kagap-gapuman nga ta na nakikaruba nang ipangpangas iti banugang munto ay. Ay ket talaga. Kaya't ko nga rod nga umapal dagiti karuba. Imbagak amalaksid iti mansyon ti manugang tanto iti Bagyo. At dapay mansyon na iti Tagaytay ken ijay Italia. Ayan yad na kita nga kaiparparbo. Di pa'y ko tadadabir nga sanda ka niti pugaw. Na, Kanya pa iti may isang awag dakan kan. Kaya gaminan dagiti dadakla palig-palig iti banggay. uray sa kadyak magulpi tinaganda. Paltugak tupay na. Ay, hagtal na kabad saryaw. Tulungan, lada baka ngagkang ka. Di mo ay amang rugrugin ti kanban. Agpulong dalata kadagiti panakabagiti lintag. Uray agsukimat na tito'y unag ti balay. Awan mo ti makita na apaltog. Ay, si kagayam ti agbalin akatulong mi, Pepita. Kapisado matlang ti trabaho ti katulong? Ay, napayagan ng katulog ang madam. Uray man kit di, no saan anasaya ti trabaho? Saan ko man nasyak ti pinili ti agency ang bali ng katulong yung madam. No, awan ti panagtalit na kanya kiti kabayla. Pagpadpada kayon samot kini tatang. Ay, saan kalakit di amaklon? Lorena, sino tatang? Ti kayat ko asawan. Ni Tata Piryong amang taltalon iti tawid ni Daddy kaday di lolo. Asyendero da idi, ngam nagbibingayan dan ti asyenda. Sige. Agpinirmaan kayo nga rodan iti kontrata ka ni Pipita. Tsak ti makamo iti sweldo na. Kas makita ang Pepita. Nagdakkel da ito'y abalay ha. Talo ti kwarto dito'y baba. 5 ijay nga to. May sa ti master's bedroom dito'y baba. Kan, may sama ti master's bedroom ijay nga to. Talaga adakkan na di balay. Nakabakbak nang kayo talaga kini sir, madam. Isuwa saya atom ti trabahong Pepita. Sang kabasit lang nga bidot mo pagtalawan ka. Ay, sus, di nang samot binasa din nagpinirmaan niya kontrata. Siyak ti agkwarto dito'y baba. Isuwa dalusam anay bag ha. Diyak kayat ti makakita iti uray sang kabasit laruget. Uy, madam. Diyak mawatan. Nagkasawa na nga ta. Apay ay, asang kay sada iti kwarto. Saan ka mamatpati kini Lorena, Pipita? Sininter na kalaang. Ay, inangaw na ka kunak kuma. Pasensya ka na iti panagilokanok no daduma. Nabayagak kami na nagnaad di Mindanao. Ay, kasta gayam, sir? Ang mureno kasta, dalosam lata ti master's bedroom iti nga to. Uray sagpaminsan. Mabannog kamat unay no kanayunom adalosan amin na kwarto. Naglawa pa iti arubayan. Nagpintas ti lokasyon ti balayo, sir. Naglawat ti arubayan. Ang lalo di talikod. Sigod a golf course da ito eh. Ingkadang ko pagpatakdaran iti balay. Senador pa iti agayay ayam iti golf dito di. Ay, talaga nalatak kayo ng kasta, sir. Siyempre, mabigbigbigak ang negosyante, Pipita. Aginanaklabit iti master's bedroom. Dito nga to. Rumarak inton madamdama. Tung palam amin abilin ni Lorena. Ratno awan ti problema. No ibaga na adalosam amin na kwarto. Tung palam, nalawag. Uwan, sir. Siyempre, kada tayo dito ilawag. Iso ang masapol, analawag ti amin na pagsasaritaan tayo. Uwan, sir. Sige. Ay, diyak maawatan ti amok lalaki. Tay, pagbaga nila itay, asan ang
masapol adalo sa kami ng kwarto itinal daw. Tamabanugan. Ita, imbilin mo't lang atong palat ti amin ngay baga ni Madam Glorina. Sakat maturong mo't lang ayaw iti master's bedroom iti ano. Ay, arak madad, tasagsak buwam sa Rio. Intun mapartit ka, agrasaw-rasaw kan tumanan. No saan kang agpug-pug-aw, iti di no nga istorya, kumarkarit ka iti pinaltugan. Urayawan mo't paltog mo. Adula amin ang madildilaw mo pansang. Ay, malagim ko kita. Imawa ka, ni Glorina. San pa'y? No itay bigat lang nga pimbanaw. Uray kit masapol maman, no di manon matlaan na sayat ide bagyo. Ay, awagan man kita. Ulaw ka alaklakayan. Nabartit ka laadagosan. No sikat ng tidan na iti may isa cellphone ti anak ta. Ay, jaklaan mo ti agos iti cellphone. Bao di ka launay, kung saan ka sumurot iti uso Ay, nga uso ti bagbagam. Abagan no di mabayag, kat adanton ka chat-chat mo. Dahita, nagpinta sa balasang. Bakit matgayam? Talaga man pansak. Sakpay ko ba? Ti alilawan na. Nakaturog ak matgayam pipita. Nitor, Ay, unak man na nagpakada-kada kayo, madam. At dun sa nasuro ka may isang oras na rimual. damaga ko mapay no nagpakada kanyak. Ay, Jack amo arimura. Ay ngam, sana bale. Awagak tulangan inton madamdama. Kat ulitak tibilin ko kan ka ha, pipita. Saya atem ti trabaho muan. when, ma'am? Nalakati agwan. Ngam narigat nga ramidan pipita. Oh, sige, isaganak dagiti labam inton bigat. Agsubli akon iti master's bedroom dito'y babata awagak man nitor. Hindi tilagan master's bedroom dito yung ato ti talusak. Sa akto ang luto iti pang maliman. Sino nga to dagito yung lakay kang bakit ana 4 tiladawan dito yung atwan ti ulwanan ti master's bedroom. Dagito yung ata tiladawan ti dadakil ni Sir Taur. Ay, iso siguro ta master's bedroom mo dito. Day taman ti konak burgis. Mapangnamnaman kayo talaga. O sige, asikaswan nyo adagos tapno mailako adagos. Amom no asino dagiti kontakta. Iso abalagan ka. Sa anak alukwan. O sige nga rod. Tanay, umauawag ti asawak. Ay, ni Glorina ti kahit ko asawan. Sige. Hello, honey. Honey, asino ka di tayong babae? Siya ni Glorina. Aglalailo ak ngarod ken ka. Iso hani ti awag ko ken ka. Aglalailo ka. Taam mo nga at basol mo. Rimwar ka, asaan ka nagpakada? Pasensya ka lakuman. Matmaturog ka pa lang amin itay. Bumawi ak inton rabi. Oh, ada ka di ibagam? Awanan. Ay, wan kayam. Agawid ka adagos ha? Wag. Sige. Bye-bye. Bumawi ak inton rabi konak. Ngam at damot gayam nagtulagan mi. Ang apa yung pagawidan nakon. Mayat sa hamat lang. Bartekek sa tapno awan mabalin na. Na, madinsamit na ito'y silpawn nga intan ni Glorina kanya. Agriring, yung awan mo't sumungsungbat. Hello? Asino ka? Amay nga amagan na. Nakaanami di numero. Na, umiingar ka adagos, Glorina. Siyak ni tatang mo. Ay, ni, tatang, da kayo matgayam. Kunak mo sa balin.
Ah, At naka di pa karagsakan nyo? Iso nga imawag kayo? ay, daytoy man cellphone. Kunak no badi itay. Ay, agyaman nak. Iti daytoy cellphone ngayon sagot mo kanyak, anak kaw. Ay, asidagmat lang iti opisina. Gapo iti traffic. Kasla nakabambanog. Kasapulak ti pagpainanaak. Kat, apay akas ta ti panangkitam kanyak, Tor. Diyak sa magustuhan ti pampanunutam ah. No saan ka makatapel, ado ti babae ang mabayadan. Wano, ay ano sa mon, ani pipita. Ni, apeng iram-raman mo ni Pipita. Kakaisuna na singpet. Kan, irespeto na dagiti nabagkatana na balasang. Kaya ri ganda ti sanktuaryo. Kanya sanktuaryo ti bagbaga? Tiket ko asawan, aginumta. Sige, awan ti problema. Ngam saan nakabartakan ha? Ang pahimas la iti turog. Aywan, malagip ko gayam. Asino di nakita kakasarsarita mitay? Ni daddy tay jay. Naimbag. Kay nawagan na kamatlaang. Ay, kasla makikita konti pa nagmartsata iti altar iti simbaan. Sige. Mabit lang nga raw, agpaisagana kiti naimas apulutan ta kini Pipita. Inton madamdama. Sige. Sa bahalin sa tipangpanggapan ni Thor. Iti daytoy ngamin a kinapintas ko. Talaga adi makatupel. Amukon ti aramida. Ikurimad kunto inton madamdama ti mangala iti bitsin. Nakaluto akong sir, mangrabitay ka din? Madamdaman ton, Pipita. Adapay la ibilin ko kan ka. Ado ka di pa iti karni kan ikan di taref? Adupay sir. Ada nakitak ako rita. Ayun gayam. Maliplipatak matan. Naimas ti kurita. Nakaraman ka din, Pipita? Iwan sir. Nakaramanak iti na minsan. Mayat may. Talaga naimas. Sapul-sapulo mo no maramanam. Mangisagana kan tuman iti pulutan mi kini Glorina. Wan sir. Asikaswag to anton makapangrabita yaw. Sa dino ka diti pangipanak to iti pulutan yaw. Iti salas latan dito nga to. Tapno saan kami bumaba kini Glorina. No, makabalin kami iti asawak, si Kanton, ti maysa ang mga anak iti bunyag. Ha? Ay, itala nakastri ka kriti kwartok ka mong tao. Insa ka naakpay namin iti pulutan na iti amok. Ay, mamartig ka di dagiti amom? Saan mat di kunak? Pangaladala siguro iti turog na. San aya, kakaskasar dagiti amom? Ubingan da pa lang arot Naubing man abimak ng dagiti amom. Diyak lang mo no, nagtawdan di kinabak ng ni Sir Tor. Anya ti kunam? Kayat ko asawan. Tawid nga ta ni Sir Tor, ti kinabak ng nakadagiti dadakil na. Apaglabas na lang atamat iti kalendaryo. Nay, medyo natangan ng arudan kasta. Mga saanan nga ganak ti amom, mga babae. Ay, diyak lang mo Ay, mga turturog akong kamutaw. Nagiti amok mo di pagsarsaritaan? Anya ka no? Uy, nagpaiso. Nagitiwit amo ni Pipita ti adda nagsarsaritaan mi. Takasano, awan mo't may padamag o kangwana. Kinumustak lang no nasayati. Idadanon na kanagiti barong amo na. Ay, matulga din. Tadila, mapampanunot ko nga awan sirusirbin. Kaya dapat i-deliver mi kaya maganagan inton bigat kin Nicola.
Kastaman ti konak, Lorena. Konak no agbartag kay ti pulutan. Nagkimas mo't ngamin dagito'y apulutan, Tor. Ngam, amok akayat nakabartakan. Talaga di kan sa makatapal Oh, dayta nga na kinapintas mo. Anya ti Serbi nang agasawa ta. Kan amangan no makadlaw ni Pipita. Anya ko matibibiyang ni Pipita. Kan saan ta pa yung agasawa, Thor? No, mailawan ta, tagsikugak. Ikasar na? Kuray man kit di. Kasaran inton bigat. Sika talaga. Ay, nahiawan ng idanom. Ingka mga la, ta isirek kon ti arakan pulutan. Iti kwarton nga ginumtan. Oh, sige. Mabitlaan. Mangnamnama ti luho. Di nalaam mo. Nanya ti pampanutak nga ramay. Hey, nagkimas na ito nga. Ay, nagimas na ito nga arak, honey. Naalakan, honey. Talaga mat, anaala na kon. Nobya na kon. Agdandan nata pa yan. Kasarlaangan ti kurang na. Sikamat nga min. Di mo pa ilakayat nga agkasarta. Talaga na imas na ito nga arak. Aglalo ta na imas pa daytoy apulutan. Dayta ti dayawag ka ni Pipita katulong ta. Naimas ti luto na. Ado ti amuna aputahe. Ne, tay paalala kon adanom, honey. Ha? Uwan gayam. Nalipatak matan. Naimasak matan ti makisarsarita kan ka. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagrabi ka laki din na simbang kwet saryo. Di mo lay baga nga dapat laagi inom iti tersina ti kasto nga oras. Saan nga iti tersina tinapanak? Itinatayan. Kaslabok man din, nanyat na kay bayagam. Siyempre, napanakmat na kiandingay. Kagangay day ta ti amuna ti makikaruba. Salbagday dya kanyor. Sang kadayaw nakit din ti kinapintas ti lungon nila kay Anseng. Kaslabalay kanupay ti pansyon na. Anya nga rod, adamit ni ti abroad na kiti anak na. Impampundakdan Anya pa nga ron ti Serbino na tayo maten. Amom pansang saan na mabayag. Ibalayan na ta iti dakkel ni Glorina abalasang ta. Anay ko. Masakit ti ulok. Nabarda ka klaunay di rabi. May sak mo ti kwarto. Ay, kasadya akong malagip na niya tinapasamak iti napalabas arabi. Ay, sumot lagay mamalaminak. Ay, iturog ko pa ikit di. Barang matagtaga-inap ko ni Glorina. Oh, talaga ang makapamauyong ti kinapintas na. Bigat yung madam. Mamigat kayo kaday? Itimplaan nagpaila iti kapek Pipita. Ay, nasakit ti ulok. Nabartukak idirabi. Salbaga na cellphone. Apay nga taas saan matan nga agring. May samot ni Glorina. Agriring itay ti cellphone na. Ngam saan asumong sumbat. Oh, itapay manakastoy. Anya ti problema am saryo. Ate mo pa iti man na ba ako bakit akabukab. Dahil nga ron cellphone, di matan makaawag. Anya ti abok iti dayta. Jakmat amo ti agaramat iti cellphone. Ngam, kita Ay, biyangot ka abak-bakitan. Pakitak langan kin ni Gemma para bantay ni Bakit Turang para bantay ija tsindaan. Awagak ko manitor. Tadamagag no kaano ang masahon at imang suro kanyak ang maneho. Imawag mo ni tatang kanyak. Tatang! Kumusta kayo kininanang? O, nasaya at mga Glorina. At ala problema kitay. Anya day tatang? Saan kayo ngagap-apak ni nanang
Ay, ore agsubsubang kami. Di mi pa napadasan ti saan nga agkaita. Ha? Ni tatang mat. Kung agno natadaalan na ito cellphone ko, lobat magkayam. O, kaano ka din agpagasyon ka? Dandanin tatang. Urayan nyo laang. Agpay suro akpay kinitor nga agmaneho. Nalakamot lagayam ang makasursuro kang agmaneho, Glorina. Nalaka kung nagtumat ngamin. Napadasa ko tinagmaneho idi. Saan ko pa'y akabisado? Itata makamaneho akon. Masarong kara kung nagitidadakil ko. Ang mga no, mabalin ko ti sumurot. Pangasim. Saan ko mapay lang itato? Amo mo ti problema kadagitidadakil ko saan ka di. Sige. Inton maminsan lang arodan. Adupay mo't ngamin ti napatag nga si Kaswag. Pasurot kung tuman iti nalimod ni Glorina. Inton agawit. Ay, naurnong gaya mong dagiti pagiwarnak. Nagperasyon nakpailang amin iti aglaklako iti pagiwarnak. Kitjak mo't masang mabasaan. Ni, anyo da ito yung aparo pati pagiwarnak. Ni Pipita. Pagsalud-sudak man da ito yung katulong. Umundag kalatan, Pipita! Sana nga nakatrang ka da ita. Napati ka na ni Madam Glorina, ti. Sumagmamano akawas na. Hindi naturog dito yung kabayatan, tikawan niyaw. Aywan kayam. Sa anak asangpat iti rabii. Gapoy tinapatagabanag. Ay nagsayang nga rodagong daway. Sir, alakat ang nagitan. Pipita. Adagayam salod-sudok kan ka. Kaano asimang pat dagito ya pagiwarnak? Iyal daw ang sangpit ti pagiwarnak, sir. Pasarayan maipipit ka taniti nagbayatan ti ruan. Ano pa? Basbasam ka di? Dagito ya pagiwarnak? Saan, sir? Palabsak na ang nunod doon, ha? Sa bagay. Iti lang saan mo nga mo ti agbasa iti pagiwarnak? Sige nga ron, sir. Pagkarupan ni Sir Tura na mapala ti atal ko. Katsak mo't amot agbasa ka no iti pagiwarnak. Ay, kaslan sabat ngamin kini Madam Glorina. Asaan na unay abinasa ti resume. Damagan nakit din. No kaano asimbang put dagiti pagiwarnak. Katinal na umat nga da pagiwarnak asumang sangpay. Kasta unay ti pan nakatiritir ti tingnad dagiti nabsak akaaruba mi. Iti pan nakalasin na kanya. Nakalugan iti kotse nito. Ngayon pausar na kanya. Nangina ka no daytoy alugan. Ahon kaya. Awagak man pailaan ni Pipita. Madamdaman ang bumabaak. Aday ta. Agriringin ti cellphone ni Pipita. Hello, Madam! Naimbat, ta tinungpal mo ti bilin ko, masapol akanain mo adakan ka ti cellphone mo, tapno maawagan ka Pipita. Ulitat ti bilin ko kan ka. Agdalos ka naimbag. Tay dirabain, Madam! Isumot ngamin ti bilin ni Sir Tor. Ingkanto dalosan iti sala si Jeng ato. Kanti kwarto ni Tor. Ijay ngamin ti naginuman mi di rabi Ay, talaga anabarte ka. Danda ni Jack kinabaalan ti bimma ba? Sige, Madam. Pinaktuag dalo si ti kwarto ni Sir Tor inton makababa. Inkapay kit din raingan, bigatan. Mga no, dakit din nasapa papanan na. Wen, Madam? Saan unay nga ado tinainom nito? Nalakaan na bartek ka po iti. Ilaok ko abitsin iti ininom na. Naimasam sakit iti naturog iti rabi ator. Kasla makaturturog pa ilang tilangam. Mas dawak nga rod. Basit matla tinainom ko. Kasla nagbiit anabarte kak. Gapo nga tayo ti banong mo Saan mo ta makabanog ti trabahok? Naglaka, Glorina. Amangan no mabalin na kasursuruan ngagmaneho.
Tapno pasyarag dagiti dadakkel ko. Kan makapasindayagak ka dagiti naapal a kaaruba mi. Da ka di pala apalan dagiti karo bayo ka? Baknang kayo. Kan, abay, di mo ka di amuti agmaneho? Saan dak nga ron asinuruan? Ay, talaga naapal dagiti kaaruba mi. Uray no nakabakbak nanda. Siyempre, makita da anarang ay tibiyag ko anak asawa kan ka. Anya kalakit dinalaklakayan. Nakarabrabi lang arudo na simbangput kay di rabi eh. Pinarbaon mo man ang tinapandaki tong. Napan ka man gatan nagila ako itinangina nga akin. Nya nangina nga angin nga ibagbagam pansang. Dagi jeda dakkel palig-palig ti kayat ko asawen. Oray kadisi ka. Nalain ka nga gipog aw itinangina nga agin. Oray nagrigat, pumayso, paasiga palaso. Saan ka man na kontrabida pansang? Sos, isungarod ti ragsak ko. Saag mulagat ka itidadakal, intun ka maudyanan. Anya ti kayat masawan iti day tamat? Hukam, nanyat maawatan. Ay sos, kasta unay ti panangidayaw ni Glorina, a milyonaryo a negosyante ti manugang ta. Anya manugang ti bagbagam saryaw. Ang nobyo dapay laang. Sanda pa yan nagkasar. Amom laeng nga ya. Amom matan ti kaaduan nga agtutubo, sa andan ang makatagtagpal. Amangan no inton agbakasyon ni Glorina, kat adan isagpat na nga apo ko ta. Ay, agtutubo pa'y laang di anak mo. Kat adan itinananay anakam. Ay, awagan man kit di ta kasaritak. Mariribukan nakpaila ang amang pampanunot. Sinapasamak idirabi. Apa yan naglaka ak nabartak. Dangata napasamak kada kami kan ni Glorina. Naguray ka. Panunot. Adi malpas a panunot. Awagak man kit din ni Pipita. Pangurayak kada burjok. Dakkel man na kwarta day jay. Nukas pangarigan. Aday ta. Bayagan na sumungbat ni Pipita. Sir? Pipita. Mas dawak pa ilaang. No apay anasapa ka nakaturog idirabi. Naglakaak na bartak. Dede ti kahit ko asawan. Kahit basit mo ti na inom ko. Hindi ka mo kada kayo sir? Sa anak ngagdamdamag ken ka. Agis istorya aklaang. O nya, nalpas ka din na nagdalo si ti kwartok. Wait sir, kagabgabok iti kwarto yaw. Imayak lang iti kwarto. Tapno yaraman ko man, labada kiti na murnak. Naputam ka din no bimaba ni Glorina idirabi. Saan sir? Kunayo nga min idea, maturog at lantan. Isuajak na putan, di napasama kiti rabein. Inton maminsan, kaya't kung agpupuot ka, Pipita, agridam ka, iso ti Sirbina nga da katulong, kan ulitak manan, saan ka arumrumwar? Anya nga tati kada sawan ni Sir Top, kada kitid pa ka na kanyak. Na istorya ni Madam Glorina. Akas na sana nakahulog iti rabi, kapot bartek na. Ay, nung kasla saan dawat nga may nagasawa. Awan makit ni timibiyang kao. Ngam ti pa ka burbur tsak. No apay apagridaman na. At damat na iti kwarja iti lugar. Ay, anya da iti aparopa padamak ti pagiwar na. May isa ka no anak kalibas abalo ti damo ti sapsapulin da pailan. Nasaya at launay, no nasurutan nyo ni Glorina. No kasta, talaga abak ng ti pamilyada, no nakita yo nagsardang iti sangot ti dakkel abalay. O sige, pumanaw kayo adagos dita. Tamang ano ada makadlaw kada kayo. O sige, bye. Mga alakla iti nasaya at atsyempo sa ipatong palko ti panggap ko. Ken masapol asaan ang makapagtukyad ni Glorina kanya.
Talaga anaapal dagiti kaaruba. Kasta una iti panakatiritir ti denged. Mamati damat itan abak nang anigosyante ti asawam. Saan lang abak nang, Daddy? Milyonaryo pa. Dadi pa yan ti awag mo kanyak. Ay, pahingat pa iso ada di tinjawa kong kinitatang mo, Florina. Anya kumatidakas na iti dayta pansang. Ibagbagay na lang, baknang tayon. Tinubyo lang ti balasang mo ti baknag saryaw. Kinagnubyo na pa ilang. Uno, mabiit lang. Naimpag tanagawid ka. Ada kahit ko damagan may panggapkin ka. Agasawa o nagnubyo kayo pa ilaan. Ibagak man laangan ti pudno kada kayo, Nana. Nagmayat at talaga tagdalugan na. Nagnervyusak pa inak. Tadandanik na dumpar ti sarsaron mo. Sa napardas matyada iti likodak. Ay, naimbag kay tita. Tasaanan at traffic. Kan man manot aglabas alugan. Agpainayad aklaan. Tanarigat ti madisgrasya. Oh, nito ti umawawag. Ay, kilat, nagintip ti makina ti lugan. Ay, naimbag, nagpaigitak. Hello? Oh, saan ka katipay nga agawid? Ama, nata ako ni titalan ko. Ada problema. Nagintip ti lugan ko. Anya? Unak man, no, nangina day ti alugan. Bulok samot. Ang mga no, pinta na lang ti barong. Ne, anya matayta ako namon, Glorina. Ang mga noong matkasulina na. Mukpayan no da, gasolina na winawan. Basta di podo, saan ko ang mapaandar? Kilaat-lat na nagidam. Ay, naimbag ta, nagpaigita. Nadiskrasya klakman. Apay, saan mo ka di makita? No, adapay gasolina na, wanawan. Agwarning matkad. Haitik day talugan mo. Yakam mo. O sige, sa nabalen. Awagag na kiti tao. Tao may dakasukunan tita. Mabit lang, tawagag kita. Kasano ti kabayag pa naguray ko? Kababayin akong kanagiti makalabas kanya. Ino, amok pa yan. No, di lugar mi tinira na nakadadalak. Nagbuyaw pa nga ron dagiti karuba. Hello, Glorina. Ang mga gnag? Urayom ida tita. Ada nagsardang alugan iti likutak. Ay, 5 alalaki titim saang. Ina, turungdan ditoy. Dako samot ti panggap na kanyak. Itor! Ang lalaki kay masitag kanyak. Ang mga no dagiti imbang ko dagita. Sige, urain ka nga ron. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV Bida tayo, ani Super Pipita, gawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya, kakit di dalalaklakayan. Kaliklikod ni Glorina nor arigan. Kagap-gapong manan iti karo ba nagpugaw. Kasano Jack makapugaw pansang. Naglam-uri agsapan. Agap sapay kidin tirumrumor at iniwat ko. Agpilosopo ka pa ilang. Ay, nagpalastok ti kahit ko asawan. Anya nagpalastog kat pudno mati magbagak. Dahil jay lugan ni Glorina tinakita kon akapipintasan. Bak na nga talaga ti manugang tapansan. Anya manugang di bagbagab. Agnobyo na pa ilang. Impabulod na, jakot sila. Anya kakit din pansang. Awan sa bali a pagtungpalan daytano saan at ipanagkasarda. Naimbag, talinok tamadagos ti daw pipita. Kasta ti kayat ko. Naalibtak ka nga gungunay. Dinalusam ka di naimbag ti kwarto, kabayatan ti kawan ko. Un madam, saan la nadalos? Natak ni baya. Saan ka napangas nagsasaw pipita? Andan sa panagkabagyan nyo kinitatang. Sino atatang mo madam? Tamagang pailaan. Di man malagip ti na istoryakan ka amang bambantay tinalawa talon mi. Nitor gayam. Nangag ko itay nga na kinasarita na ti cellphone na sa hindi ko nrimuaran. Siyak ti kinasarita na. Diyak mo't nakikita. Dahito tiisan ko nga mo madam. Ang mga
sabali nawagan na nakipagkita iya. Kaya naksapay pagsilusan. Siyak ti ikasarnitor. Mawatam, ha? Ha? Sus! Sana mapupukutan ni Madam Glorina na iti bagbakana. Saan damat gayam anang kasarkin ni Sir Tom? Aday mawag nga agpaiso kanya kita, Glorina. Baro a klientek. Milyon tinagsarsaritaan miya transaksyon. Nastawa. Takla at matngadan dagiti tao mitilikod ah. Pinasurot na ka de. Ne, saan ka pinasurot? Ngam asidag gayam iti lugar yo tinang ibao nakadakwada. Nagpintas kan nagdakkel gayam ti balayo ah. Ah, uwan. Ti balay mi ti may sa kadakkelan ni jay lugar mi. Ang dakdakkel to pa ti patak dirin ta abalay. Uray mamitlo ti kadakkel na iti balayo. Kat nung nagdakkel lang arudan na iti balay mo. Ibalayan kan to pa iti dakdakkel. Ngam iti daytoy, Glorina. Day taman ti magusto kada kayo, Bobet. Bantayan nyo na imbag. Saan nyo nga ipalubos ang malibasan na kayo? Basit ti 50 a milyon. Laglagi pum dayta. Sir, dito hindi pinaalayan na lami sa danong kan lemon juice. Kan pulutan niya mata na presko ato na. Ah, Pipita? Apa nga masidag ka? Katada kasarsarita kiti cellphone ko. Kwa sir! Inton maminsan, no saan ka nga ayaban? Saan ka ngumas asidag? Ureda nang ibaunakin ka, mawatam. Uwan sir, pasensya kayo. Santo na maulit. Sayat, ayun gayam. Ada ka di manan nairasyon na pagiwarnak. Binigat na ito sir. Naurunong na iti sirop tila miseta di sa lunay. Jak paikit din mabasbasa da kita pagiwarnak. Ibagam to iti dayjay agrasrasyon nga isardeng nanti agiyag iti pagiwarnak. Uwan sir, ibagak to kin ni tata sanong. Isong amin ti agawawat mo pa. Angam, mabit lang. Nawawanan ti sumangpet a pagiwarnak. Paikit din ti saksak bayak. Ti kahit ko asawan, maudi ako ni ti damag no kwa. Manumot la ti bayad ti pagiwarnak. Maksa iti kinabaknang ko. Apay akas labatan danagan talangam apansang. Ay. Jak lakuman nadlaw. Ura man kit di na imas di turog ko. Nagdingginid ka manay. Ay, sana naging ginag saryaw. Gam na istorya kanyak daguryo kanan saom. Eh, pinanagdakan mo't dasyanang. Nakita da ka na nga dali mabasa lukaan. Kat kinit kita dati lugan di anak mo. Anya? Adan sa matagpangpanggapada ka sa di anak mo saryaw. Adula amin na madamdamag mo. Mamatpati kamat kadagijay. Limal lalakyan dalabid. Ay lakay, awagan man kit din ni Glorina. Damagam, no nakasublimot laang idabagyaw nga wanda ka sa napasamak na. Nay, ay salbagan ti kastoy. Awan gaya may tibulasak ti cellphone ko. Jak malagip ti nakay diswak. Amangan no nabatik ije tersina. Ay, taasino ayat ti kinasangsago iti tersina. Ang mga doon nakita ni Gemma. Apay, anya day tayo igamam. Ay, tay cellphone kumot gayam daytoy. Ay, ang kabaw ka, nalaklakayan. Ang lobat samat pansang. Ti charger ti problema kita no sa dino tinakay diswak. Nagungat ni Sir Turkanyak. Iwan niya ngay. Nalpasan na nangag ko ti pagsarsaritaan. Dahi ti dahi niya pupit. Nangag ko ti bagbagana. Dahi kinasarsarita na. Milyonis mo ti pagsarsaritaan. Kailan niya pa di himbakana. Ay. Madinsa mo ti bagbagana ni kukusyo da. Kayat na apa isardan. Ti panakayag ti pagiwarnak ni da. Hindi kwan. Imbabawi na matlang. Ay tatangay ki umawawak. Ang nga taman ng tibagana kanya. Ang batsak ba't ita ti kwartada kininanang.
Hello, tatang. Glorina, anak. Itay kumapay laang nga awagan ka. Ang sinapol ko pa iti charger. Saan mat kayang alo pati cellphone ko? Salpag. Apay ka di, tatang. Tagijay man labit agaarupa. Nagdanagkil ti baki da lalaki. Adda ka no nakita da anakalugan, anakalabas iti itilugan mo. Umapal da nga tayo di kinapintas na, tatang. Sumati ko na kananang mo nga matanagan. Pinilit nga awagan ka, tapno maamuan mi ka no natalgid ka matlaan nakasupli di tapagyaw. Awan ti problema, tatang. Nasayatak. Agbakasyon at tumanan dita iti saan amabayag. Ay kat nasaya at launay ano kasta. Amangan no na pimpintas tumanan ti sumarunalukan mo. Sige nga Rodan, bye. Bye, tatang. Sino nga talagit siya alalaki? Awan manin nito. Nagrigat maglaron nga awangan. Pagdamagak ko man. Makaangas kamat-ngatan itinalukay pansang. Nagasarita ko di anak ta ket nasaya at kanumet ti kasasaad na ijay. Naimbag nga ron ano kasta lakay. Sino nga ta, di dya alalakay. Amok pa yun. Biangot mat ngamin da kuruyo. Umapal dan samot ngamin. Adda nga men, dagiti may padpadamag nga karnap, kadagiti lugan, puno ang kidnap, kadagiti ubing. Ay makadamag kanto lang ata iti ipatay mo matabakbakan. Di mo lang arod maurayan tin kare ti manugang taken ni Glorina nga ibalayan data iti dakkel. Pipita! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka ni madam? Apay tarupa! Ipangpangas mo! Anadalimanag ka ng trabaho. Imuli ak iti master's bedroom. Nagato ang pagiwarnak. Saan niya man ang tagita iti sirop na lamiseta? Isupay awara. Ibasuram langan. Madam, bilin nga minisar, adyak agibas basura ka dagiti pagiwarnak. Ano ka no pa iti saan nanabasa? Kasla pocketbook maurnungan na kasta. Ngamno ibilin yung ibalang ka, utong talon kayo ha. Tapnoan niya. Numaduktalan ni Tor a pinay basurak dagiti pagiwarnak. Siya tiagbali na dakas. Rumwarak matla dagos. Ayabang man ni Pipita. Dagpay rubuata kiti badok. Apay ani pipita pay laang. Kan papanam. Ada na patag nga si Kaswa kiti Tagaytay. Ngam agsubliak matla dagos. Kan ni Pipita ti katulong. Kababayin mo't ano si katibaunag. Sa bagay ng paiso. Madamdaman ton nga ebak ni pipita. Oray, tulungan kan tumatlaan mangirubot iti badbadong. Anda na kumadamagag kan ka. Anda nga min imbaga ni dati kanya. Anda ka no nakita dagiti kaaruba mi alimabas alugan iti balay mi. Ne, aunti mo kiti dayta ba na Glorina. Padamag mo kumaa kadagiti pulis. Mapan ko tuman i-report ng paiso. Sakton di makam mo. No awan mo't da ka sa napasama kadakwada. Anya ti pakadanagam. Awan mo't kiti. Kan dagiti urnong mo apagiwar na. Paibulang ko kumakin ni pipita. Ne, ambaram mo't amang ibulang. Ay, ti kahit ko asawan. Paipaknimlatan kini Pipita. Bayan, taday tanto nga rod ti aramidag. Sige, inak nga rod yung kasarita ni pipita. Makanay mo't kit din ti lima pares. Ta agsubliak mo't la dagos. Ang dapat pagimbagan na, ti ipapan ni Tor iti Tagaytay. Maliklikak iti panggap na kanya. Diyak man na mo. Naapay asaan nakpay nga ikasa. Narigat matngagpay so tek darasudos. Ay na, maturog akit ni. Kaslan damaangat ko. Ino, mabuting akbuting. Awagak man kit ni Pipita. Nitur ko mati awagak. Tamnood da kasarsarita kang hingga iti makaturog ak. Amangan no saan makamasango. Ay, ni tatang salangan ti awagak. No nagtuma, makonsensya ak. Kasanungat ha, numaduktalan da nagpamarangak lang abak na. Kat ibain ko ida.
Kaya muda kat, ada aki jay bagyo. May sartor tumawawag. Apa yasan na ni Madam Glorina tiyawagan na? Yun no, at maturo pa ilaan. Aldawan nga San Pedro Morty Cortuna. Hello? Amang pa'y awagak ni Glorina, Pipita. Saan nakasungsungbatan? Amangan namat maturo pa ilaan. Sige, ikaman lang arodon ti kasaritak. No, adamanan sumangpat a pagiwarnak. Idulid mo adagos. Wan sir. Kan awan ka titimang sapsapol kanyak? Awan mat sir. O sige nga rod, dahi talang ti bagatkan ka. Bye, Pipita. Bye. Ay, DJ lang ti baganak kanya. Ay, apo sana nakaskas daw. Adamang sapol kan kwa na tapak lang. Ngam apay nga takas chay ti tamtamagan na. Kasi di inkarik kan ka, Glorina. Nagsubliak matla adagos. Kabarbaron sa mananday ti lugan mo ah. Amangan lumabalin, aday ti pagluganak to nga gaway. Ay, kwa, ilakop kumaday ito'y kat. Apay nga ilako, kukuklangan. Usaran pa ilaang no kayat mo. Ikang kanto iti sa bali. Sige, madamdaman nga agsarita ta. Agi na naak pa ikat ni. Nabanugak ka nagbiyahe. Ay, saan da ka analasin adagos ta? Tasabali matilugan mo manan na Glorina. O sabali nga agpaiso ti baknang. Kagap-gap mo ito rin tagaytay, kat insangpot na dahi ito'y tatang. Wow! Kinidaw ko nga usarak, amang sarungkar kada kayo. Wow! Nasaya ata nakapasyar ka manan balasang kaw. Ang mabitlaan. Ada ka di kadwam. Awan nanang, syaklaan. Ada nga min nakita ka nagsardang nga lugan ni tayo kat naiawan mo't gaya man. Pansang? Agar arapaap ka manan. Ay talaga nga ada nakita. Amang ano, naira na ang limabas lang nanang. Ay, pinasurot na nito, kadakitit tao na. Dagadula amin na makikitang pansang. Sumrek tayo kitain. No makita dagiti na apala ka aruba ti kabarbaro manen alugan ni Glorina. Ay, kurang lang na matiritir ti tengged na. Ay awan ti apalan da no saan ka analay nga pumuga wala plakayan. Na, Nanginalaunay ta kinaangin mo. Saan ko ang matarusan deta kunayo anangina nga angin nanang. Ay, Umay kayo kitin. Meriendaan nyo tinsangpat ko. Agi na naak lang iti kwarto kat nabanuga ka nagmaneho. apa? Nasaan na makasarita nito. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naimbag, kasi nung batam atagos ti awag ko to. Ada nakita ni nanang alimabas alugan. Ni nana sepa akaaruba miti kayat ko asawan. Pinasurot na kadimanan kadagiti tao. Ne, awan timbabaon ko. Di ba ikat kaslawanan ti patagtalag ko kan ka, Glorina? Amang ano sa bari tagijay. Sanak manabutbut ngantor. Aywan gayam, imawag ti may isa kasugpon ko iti negosyo. Alaan na kanon ti kotse. Mangibaw na kiti tao, tao may dasukatan ta kotsem. Di mo imbaga ala kung gayam tayo jay. Apay garod a pinausar mo kanya. Lakpay kat may babain. Saan ka maibabain? At adapay kit natayawon na ka Tanalak ka, ipanagsukat mo itilugan. Amo da garod ti umayanda ditoy. Urayek ida iti kalsada. Saan nga iti kalsada? Iti restaurante pagkikitaan nyo, tapno sana madlaunay. O sige, kat ne. Awagak pa isa. Bye! Agkikita kami kano kadagiti tao na iti restaurant. Tatno saan kano ang nakadidilaw. Anya nga tati kaya tasawan nito. Sino nga tati nakalugan iti kotse alimabas kano iti balay da Glorina? Delikadon sa dayto ya. Masapo lang maibabawik adagos ti lugan. Mangisagsagmak dayta babae.
Kan adamanan nadlaw ko kunkwana. Luk ko nagsakit niya. Ito yung di pinaw kag yung kanya kapit sa di kayat yaw basana pagiwarnak, sir. Ay, nabayagan na ito ya. Parupa na ito pagiwarnak di nakaliba sa balo di jay damaw. Apay masapul pay lang ibagam kanyak dayta Pipita. Amom sa anak kudre panti pa nagkita ka. Inka man nga rod mangalay ti antyukos ko, iti kwartok. Basta awak man kini Sir Tor. Nakadadaanan na dya pagiwarnak. Anya nga dati pag-interesan na ijay. Ay, nadlaw ko kayan. Apayak lahat akas na yung matindog ti buok na. Ay, wig samay. Ay. Apay nga ta. Maagusar iti artificial na buok. Ngubila. Ay, pagpadadakan Madam Glorina apakaborbor siya. Nangagkoy din namin minsan nga na kinasarita na iti cellphone na. Kalaat nga inidap na. Anya na ito ngay naramid mo, Glorina. Kas kamot lang sa lamangkiran. Anya ka di tayo tangay bagbagayan, nana. Ay, unbait. Oh, tanaya, saryaw. Nakasanaw. Awan pa'y may isa nga oras itay pimanaw. Sa simangpit ka sa bali manan tilugan mau. Kwa tatang. Nakitak da ito iti paglakwan tilugan. Dandani, 2 milyon ti bayad na da ito eh. Ay, agama kayo talaga. Kadag ito'y apanawan ng inaatalagan ti angin. Anyamot da ito nga ibagbagayo, nana. Ay, dakam mo iti day tanga inam. Kasla, tinakaw damutan ti kararwana. Saan na nga mo ti ibagbagana? Kalagin sardang may torti na kisarita ti cellphone na itay nadlaw na nga daak dito'y kusina. Imatapay iti ti pa nagkita na sa kinusilapan na. Ay, apay nga ta. Mga no atapan na asisiman. Ay, anya ko matiga po na asiman. Walaksid dati saan na kaya tamamwa. Pipita! Ay, Umay ka man dito kwartok! Darasam! ay, uwan madam! Umaya kaon! Apay nga ta. Pagdardarasan nakpay ni madam mamapan iti kwarto na. Madam! Rumuarag, Pipita. Saan mon adamagan ti papanak? Di pa'y damagan nito nga asawak. Si Kantuki tinakatulong laang. Tandaanam da ito nga ibaga. Dalusam ana imbag da ito'y kwarto. Kan labaam amin dagita. Oh, apay ana pamulagat ka. Ay, awan madam. Mangagkulang agreklamo ka, galwad ka kanyak. Basta tandaanam ti kunak. Kayat ko nga inton agsubliak kat nakadaldalusan ti kwarto. Wan madam. Saan lang awan? Masapul nga aramidam. Mawatam. Wan madam. Ay, apa. Wan lata amin na. Uray no santo matlaan. Nyat ti pagbaga ko. Nay, ti chayan. Kasta na iti paspas nanan na. Ay. Tiyak magkiti problema. Ti bang ilok ka titikit. Takanayon nga da nakabantay. Apaw. Uray ladandanin na idara mo daw. Kasladan tumit ngamin kakinkin naman na. Ay. Apo sa nga kapsuon na ito ipalaba na kanya. Mapay nga ta. Agtampong samat ay. Ay, ingkakar ng sakit niya palabaan. Oray sana namuran. Iranta nagsakit niya parigatan ti amo ka. Ay, salpag da ito abot butakal. Dandani akid din ay daramudom iti panakasigkal kaw. Ay, napunas ko man ti agong kaw ay salbag. Ay, Nay, apay, laklakayan. Dumayamudom ka. Saan mo tumat nga may nakitkitaan ta dalan mau? Kanya nga may tararamida maya sa riyaw. Kas kalaki naman ti nga panganakulkulaaw. nagadaw mabalin mo nga ibaga. Ti tapay lakulaw ang nakalala at tirupa. Ken kasla kanayon nga agdongdong aw ti uni na. Kanya nga midaya, ti pagdardarasam. Adda nga rod na kaibaga kanyak. Nga muna kanuno sa dino ti balay apag nanagdan ni Glorina. Iusang. Dahil lakyan, napada mapangaw.
Impugaw na mga tangkang ka, tinaggapo iya bagyaw. Saan nga ijay bagyaw? Dito imot la lugar tayo. Anya? Mga no nagbidot iti nakita na. Kaya ngingas lang at ati anak mo Ay tanga road ti kaya ko apanagnakan. Itamit laeng, masapul nga agrubat ka. Ah, Mapanta iti impatuldo na anak kita na iti anak ta. Darasem! ay, anak pa agligos Na. Saan nakapagdardarasan? Di nakipadpadakan ka, kaskalaan niya dita, kaskalawa, kasaan nga agdigdigaw. Dahita man ako nakon. Nagado ang mabalin apang idiligam kanyak. Wak pailaan. Nagasat ka ta saan asalaksak ti pangyarigak kan ka, sabiaw. Mapan kakit din. Nagadupay lang nga pasakalim abakbakitan. Inton kwenta panawan kalatan. Ay, sige, padasal. Kanayon lakit din na may ranrana. Ano da kasarsarita kiti cellphone ko? Adda ni Pipita. Makadlawak iti dayjay katulong. Si imon naksakit ti Di na ibaga. Nga adda pa nagatap na kanyak. Ang kumangay ti atapon na kanyak. Maminsan pa'y amatiliwak nga igagara na ti agdengag no da kasarsarita kiti cellphone ko. Makita na. Mapuisi takman. Nakatrap-traffic iti itayan. Apay nga ta nakadado a pulis. Uri iti dalan ko itay kat ado tinalapsak a pulis. At taman nga tan pinagtugan da. Ay, nalipatag gayam. Awagak ni Pipita. Basit san tinagyan teret. Baon nagman amapan makityenda. Ano, madam? Ay, anya kiti na pan nakalipat ko Pipita. Ay, baonan ka man amapan makityenda. Basit san tinagyan teret. Ay, pangala ka rin titi kwarta, madam. Awon gaya man niya. Ay, kasano da ito'y. Sumrag ka iti kwarto nito. Ado, ti kwarta iti drawer ti lamisaan na. Mangala ka iti 10,000. Madam. Mabuteng ka? Siyak ti makaam mo. Saan amadlaw nitor? Ngam siguradwam. 10,000 a pisos laeng ta alaem. Asawsa. Apay ngayawan magkagbambantay di ruangan ita. Awan pulos tao. Ano, ada nga tayo tilikod. At damat kiti tulbag kao. Nene, at sumungad alakay kan bakay. Apay nga taasan da nagpaydano. Iti nagluganan da tresikan. Ay, naimbag nga aldaw mo, balasang ko. Dito'y kade, abalay ti pagnanaagdan ni Glorina. Ay, wan ama. Ito yung nagpaisaw. Ay, dumanon kayo Ay, mabit lang talo kataktigait. Na, luklukon na kamin samad. Padanunan na kami, adi mo pa'y gayam na luktan tigait. Eh, Asino ka kaday? siyak ni Pipita, katulong da. Saya atom ti bakisarita. Ay, pasensya kan balasang ka. Ay, siyak ni nana mapansang. Kat ni Saryo mat nga asawak ti kadwak. Da kami tinadakkel ni Glorina. Ay, sumur kayo, tatasaryaw na napansang. Unaglalo ba kunang ti pamilya ni Glorina? Ay, hayagyaman kami balasang kawan. Nukas da. Talaga dito iti balaya pag nanaadan ni Glorina. Kunana nga men nga di bagyaw ti pagtrab-trabahuan na. Kan ijay ti ayan ti balay ti bilyonaryo ang negosyante ani taor nga asawa na. Anya? Nalawag. Apanang loko ni Glorina da ito'y kadata, pansang. Ay, Kunada nga adda ijay bagyaw. Damit lagayam di tao. ay jak maawatan. No apay ngay naramid na ti kastala kay. Isumot lagayam nga idi na uday a panagawid na. Nalakalaan ti panagsukat na itilugan. Ti panaglupos ti ulag. Salbag. Ay, agmerinda kayo pa, tatasaryaw na napansang. Kakap-kapag matlaan ka ti chindahan ni tay. Ay, agyaman na klaw na ipipita. Ano masaludsod ko man?
Sa dino ti ayan ni Glorina. Kwa, nasapa mo tarin mo, nana. Diyak ka mo ano sa dino tinapanan na. Saan mo ka di mabalin nga awagan, Pipita? Ibagam ti kaadami. Ay, mabit na nga rin tinakala ti cellphone ka o tatasaryaw. Ano? Ay, iso da ito umawawag. Ay, napatin nga tati baga na kanyak. Ibagam nga gawi din. Kat ada kami dito nga gurure kun na. Heh, agsaga na jay anak tapansang. Ado, tinasken nga ilawlawag na. Nagagitag pambantay itikit no kapipita. Apay, napananda. Diyak ka mo, madam. Adada pa'y matlaang itay na panak na kitsinda. Awan matpulos na ba din itay ang subliak. May samot na iya to. Di na sumbatan ti awak ko. Sumangkot lang. Nubihanak pay lang. San na kun ngay taltal? Anyan tulakit din no asawa na kon. Mabigla. Asino dagiti nakatugaw iti salas? Madam! Asino ti agkunaken ka ngagpastrak ka iti sabali a tao? Itamat lang. Agbalkot kan kadagiti badbadom. Aha! Ha! Sa bali at tao gayam ti pangyar arigam kada kami, Glorina. Ay, naimbag ta na uray na kaasimbang paut. Tatang, nanang. Ha? Nagawan abain mon nga anak, Glorina. Nagulbod ka kada kami. Kunam, nga dakay jay bagyaw, saan mo gayam? Ha? Nagbak nang at talaga gayam ti asawam Glorina. Apaw, nagdakal ti balayaw. Mga nanit, tordaya, busbusina. Inakasanon tayo. Ne, asino dagito alakay kan bakat, Glorina? Ay, baraw. Da kami, dagiti dadakkel ni Glorina. Ay, Glorina, udno ka di dagito iti dadakkel mo? Kunak manubak nang kayo. Kwa. Nagawan abain mo at talaga. Nagpamarang ka baknang. Kaya't nasawan nga ibain na kami adadakkel mo. Ha! Umaikan pansang. Agawitan. Ay, sarap. Mabitlaan. Saan kayo pagtaltalawan? Saan? Ay. Saan? Makagurak iti anak ko. Wah, mabain kami launa ikan pansang. Ay, Ibain na kami anak kurapay adadakkel na. Iswa, ay, pumadaw kami laangain. pumanaw tan sa rin. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, deta subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, jak pagaro pa na maramid ti anak tati kastoy saryo. Ibay na tadadakkel na. Kasta unay lakit din apan nang ipangpangas ko kadagiti kaaruba. Anya pa nga itirupa kita. Oy, Takot. isarding mo dahil pa nagbang. Ay, sos apo, saan ka nagsangit, pansang? Day takot gabin. Inungag ta kumamot ati palawag di anak ta. San tamot na nagpabatuba ta pimanaw. Nasaya at mo't di manugang ta. Manugang tantuan no saan akas latukat alumagto. Ay, Na ito ay titandaan ng pansang. ay, Saan kumaarumwar nito yung nagtibalay dahil ito abanag. ha? Di dakto kiti biar nga sa iti ay sa iro. Ay apo, ay sos apo, unay adadayom. Pasol mo daytoy pipita. Apay, asaan na ka pinagdaaran nga dadatatang ka nanang? Itamat lang. Agbalkot kan kadagiti pagan anay mo. Ay, kayat ko kumangay baga kada kayo, madam. Saan kayo mata nagpabatubat na sumanaw? Kan nagduwa-duwa, no isuda na kita dadakilyaw. Apay nga ron, pinastrak mo ida, ha? Amo mo tibilin nito. Oray si ka, kat di ka pa'y makarwar. Ha, basta, agbalkot kan. Ay, Madam! Kung palam ni Glorina, Pipita. Sir! Balko tampayan dagiti bado ni Glorina. Agkoyog kayon, apumanaw. Aktor! Apay ang pagtaltalawan na magta. Kita man no kabalan nakaswelduan dahito yung nagpamarang abaknang.
Napimpintas pa iti balay dagiti kalapatek. Apay matakas na ti bagbagamon, Tor. Pabayinan na kiti sangwanan ni Pipita. Panawan na kami pailaan ken ni Glorina, Pipita. Ha, saan ka pa ngagbalbalkot iti pagan-anay mo? No saan anatumpungan ni Glorina ti sumungbat? Hamangan no talaga nga agkuyog kayo, apapanawag. Sige, sir. Tara, Sam! Sir. Anyamat nga minan da ito nga inaramid mo, Glorina. Nagpamarang ka lang arudan abak nang. Ibain mo pa iti kinapanglaw dagiti dadakkel mo? Pakawanin na ko, Mator. Mabuti nga ama po. Ambisyosa kakit di ah. Ala na, pakawanin na ko. Hindi na ko mababalawan. Kanumsyan ka po iti kinambisyosa. Di kay ayatan. Talaga papanawon kan. Ay, ang yaman naglango na ito. Ibagam na niya taramito. May samat lang ti masapol nga ramidam. Umanugot kan iti kayat ko ang mapasamak. Ha? Oh, kasanunong. Masikugan na. O, di ikasar ka. Ibalayak pa'y dagiti dadakkel mo. Padam samat nga ambisyo sa dagiti dadakkel mo kat. Aglalo day di ni tatang mo. Mabuti nga po. Mawatamat nga tanti kaya ko asawan. Awan pa iti padas ko ngamin. Saan a problema dayta? Ado ti arak ko. Inton rabi agsagana ka. Kumusta nga tanti nagsaritaan dagiti agnobyo? Ni Glorina mo't ngamin. Apa yan ang pamarang abak na? Sa imbain na pa'y dagiti dadakkel na nakurapay. Ay, makaluksaw launay ni Tata Sario. Numaay ayo ni Glorina ni Stor. Ang mga no patuloyin mo't lang ni Glorina at imang paparaw kanyak. Nasakit launay tiluksaw ko pansang. Ay, nagdaras ka lakit ti nanabartek sa riyaw. Apag mirimir pa ilaan ti sa ngabuti nga arak. Di mo amon ti bagbagam. Nasakit tinakam ko kunama. Sana nasakit ti luksaw ko. Nasakit tinakam ko kan maluksawak. Nagawa na bain ni Glorina. Umay lang dito yung balay, tamakita Ay, na. diyak ka mo kan kasaryaw. Duha pa yan nagpambarang mo tabaknak. No saan na ta akayat ang dadakil na? Saan tamat na nakaikayat? Ay, lakay. Kasanon ti karina kadata nga ibalayan na tayo tidakal. Ha? Kung agpaiso. Ang amaan niya kumapay tinamnama maawanan. Nalpasan ti ane, awan garami. Ipes! Kalpas da na nagsarita ng didak mo't kasarita. Ay, nagpupukmat ni Madam Florina iti kwarto na. At damanan kasarsarita ni Torre iti silpon na. Ay, Anya? Saanan ang matuloy ti ipanang kidnap yo ken kuana? Anya kumapit ti maghanap tayo. anya chay bagbaga na. Oh, Kidnapper ni Sir Tor. nalbag kayo kit Nagkapungata iti kinadakas ti negosyo na. Saan ay mabukbukal iti panunod Anya? ko? Asino ti kidnapan na? Hinton dagatan ngagsasarita tayo. Ha? No baliwan tayo ti plano. Dengga ka na bag. Ibagam ka dagiti kakadwang. Nga gridam da ngagbantay. Ken alwadan da dagiti umay ditoy. Susapaw. Ay, sapay kumatasan na kamadlaw dito. O, sige nga, Rod. Bye. Talaga pagpapatayan nak ni Tor Pipita. Ay na, dito yung kami nakinapintas ko. Saan nakmatlaang ang papanawan? Siya nga madam. Saan nakakadiakin na sarita ni Tor? Eh, saan nga ron? At ang arod ka niya, tigasat mo. Dumngag ka na imbag iti ibaga. No di mo kayat ti mapapanaw, makikatwa ka kanya. Anya ti kayat mo asawa niya. Anya ti aramid. Madam.
Ado ka di pa iti asin? Betsin ko na kuma? Saan may ibos ti bitsin, madam? Kung ni Sir Tor, asaan ka no anaimas ni si Daan na awan bitsin na? Di kayo na pa'y tindigan. Kaya nakaad, ano? Mangiyag kanto iti betsin dito'y kwarto. Ngamday tayo saan ang makita ni Tor. Si kapak nito. Yakla kiti kayat ama si kugan na. Day taman ti kunak, Lorena. Wah, talaga nagpintas ka. Adda nga agandap ti kinapudaw mo iti rabi. Aglalo ta nakodrap ti silaw diti kwarto. Madam naman dun dayta. Nagbanglo ka. Aginom tapay laang. Kayat mo ka di. Taang nervyosa kat agikisa. Uray man kit di agikis ka. Awan ti makangag. Dagas amot dito eh. Ang mga nugundawayan na kitinitor. Ada ko ibagak gaya. Ada kayat ko agatangan ninton bigat. Awan ti problema iti dayta no kwartalaan. Mabitlaan. Ugundawaya kung ti mangilipas amang karga iti bitsit ti paso nitor. Atoy. 20,000. Ang yaman naglaw na iton. Kita. Sika pa yan tinangarakop kanyak. O sige. Aginong tapay. Ad pagagaran na, Glorina. Ano kurang pwede ta? Nayunak inton bigat. Kan inak tumangtad iti kwarta iti balayo. Agyaman na. Talagang ay ayatan na kuna yan niya. Pagkakamakamamutan amang ikarga iti baso ta. Magagaran kan sa mabartag. Naimas namin dito arak. Aglalo ko ang tapulutan. Day talaga yan. Inak mangala iti naimas adilata iti kusina. Mabitlaan. Naalakan. Jaklakit di kayat ko. Abirhenak nga ikasar nito. No kayat nakmatla nga asawa. Opo, siya ang laki ni Madam Lorena. Ano na nga ito, Jay Bitsit? Mapitat. Langgag ko itay ang nagsarita ang laki ni Sir Tor. Nga iti kwarto da ti paginumanda. Ay, malagip ko ti kaanakan ti may sanga amo kiti. Liblibasan ka no akargaan dagiti barkada da ti bitsen. Ti inumanda nga arak. Tatno, nalaka mabarkat. Makadadahal ka no iti utang. Ay, kamuto. Ay, lembag man ito makalagip na mamawag na ito. Bagtasanak pa yung nakaturo. Ay, atang-ata pa kasapulan na kanya. Urirabe eh. Hello, kamuto. Hello, Pipita. Kumusta dita? Nakalamlamin dito eh. So, sana makarwart niya mapurag. Tagrayuma. Dinto ta agringyad mat nila kaipunpun niya paw. Ay, kakaiso na ngayon mawag ka. Sa bali mo tayo magbagap. Ay, kaya man niya. Ado man launay na masarsaritak nga awan iskan na. Awan ti problema. Kadagiti amok kamutaw na isot damagam. Nasisingpot na. Saan dak nga ungungtan? Nasaan mo kami na masapol nga ibilin na no niya taramida? Amo, kanagagad ka. Yung da kami kinikulas. Ay, nagagad kami mat. Kasta Tapno da kwartam. Ngayon baglaang no igatang itibitsin lang. Tapno daraman ti sidaan. Hindi mo't makadadali ti salon natin. Nalabas sa bitsin. Ayun gaya mo suday ta. Ay, nagado mabalin ko pa kay gatangan ti kwarta. Bitsin pa lang amin tinaybaga. Ay, anay ko. Nagsakit ang tiolog. Kasla mabarbari na tiolog iti sakit na. Nakaarakop ni Glorina kanyak. No kasta. Napasamak matlaan yan. Masapol ang may pamuspusak. Tapno makita kong matlaan ti itatao ti putot kunto.
Ay, saryaw. Kita ti dumdum sagi ti dagsar de ngalugan di ti sango ti balay. Ay, awan interes ko no ti anak ta dayta. Sikan ti makaamukan ko ana. Panaklangan makisarita kadagiti patak apang-aw. Magnaak iti likod. Ay, saan? Ani Glory na si Simbang pag. Nitor. Na, Oh. Nitor nga agpais. Daytan, kumayon. Naimbaga Rabiyo, tatang. Ay, bigaten baro. Aywan gayam. Kasla Rabi pa lang amin tanangap. Naimbag man tanayanos mo ti imay dito'y nanumo akalapaw me. Adang amin pait itad ti asawak, tatang. Mabitlaan ha. Nabatig gayam iti kotsek ti clutch bag ko. Ngayon ti kwarta nga itad ko kada kayo. Pagarupan nga ta nito. Padan na pasamak ka na kami idirabi. Ang mga nuintun maminsan ka tsak makaliglig. Ay, agpay kasarak mo't salangan kan kuana. Pipita! Umay ka man, taday bagatkan ka! Apay, madam. Apay. Rumwarak, inaksarong karanda tatang kananang. Mabit lang. Ang mga no, umsyan na, tanagpamarangak lang nga baknang. Saan, madam? Narigat matibiyag ko. Wen, tainan anusam ti nagkatulong. No sumangpat to nitor, ibagam asinarong karak dagiti dadakkel ko. Panagnakakman, no pudno anapan nangipan iti kwarta kadagiti dadakkel ko. No saan na nabartikan? Ay, nakawaraman dito yung salas. Nakawaraman dito yung pagyawarnak dito eh. Uy, kabarbaro dito ah. Ti paro pa ti damag. May panggap iti sapsapulen pa ilaan. Di pan nakabagi ti linto ka nakalibas sa balo di ti damaw. Ay, adda nakaipan aladawan dito. Iso ka ti tayo? Ni Sir Tortio mauawag iti cellphone ko. Bak, taimbilin itay ni Madam Glorina ngay gam ko lang iti cellphone ko tap na maawagan na. Hello, sir! Pipita, awagak ni Glorina. Ngam saan nak asungsungsbatan. Ay, jakla mo, sir. Awan mo't dito'y malay. Ay, sinarong karanan sa gayam na kitidadakil na. Nay, apaya sana nagpakada kanyak. Sana balilangan. Nasaya at mat. Tapno mapanagnakan na anang ipanang iti kwarta kadagiti dadakkel na. Nay, inidip na ada ako sa hindi pa'y nag-goodbye. Ay, nga ta. Maibayag nga ta ni Madam Glorina. Alin na pa na. Masapo lang ama na dahito eh. Ay, nay, ada tao itiruar. Awan nga ta tiyag bang pantay itiruangan? Nay, awan nga pwes ti makitang ang bang pantay. Kimuyog dang nga ta amin kinisaltaw. Ada lalaki dyan. Sino da ka dyan lalaki? Tatang, nanang, pakawanin na ko ma. Nagpamarangak abak ng kinitor. Saan kayo nga ibay na naganak kanya? Da kami pailaang adadakkel mo ti balikogam. Gapo tawan at adal me. No nagpamarang ka abak nang imbain na kami mo't na adadakkel mo. Ay, agparbang kan saryaw. San mo napagsawan iti nagubsang tanak ta? Agdawdawat lang arot iti pambakawanoy. Ay, imay ni Tor ditoy. Nang tad iti dakkel agatad. Karina pa'y apatagdaran na kami iti dakkel balay. No kasta? Impay-pay sunat imbaga na iti rabi? Jaklaan mo no pang aw na langan. Makamanugang agsakit di tinalaslastog na mitisyak no ikasaran na ka. Ang mantatang, inkari naman iti rabi nga ikasarnak. Akit na saya at no kasta. Ang mga no damanan ipang-aw mo kada iti karuba ha? Lakay. Kasla kabagyan ka ng sabat kanyang itirita. Unang matla naman ang aldawan na saan na ka nakita. Ay, napanuga ka ng maneho. Ay, akto ko kayo pwede ito supata na napatagay baga ka na kayo madam. Anya aya dayta. Simangpat ka din ito. Sugayam tumawawag ita. Awan tayo.
madam. Dito'y Christopher Durano. Tinagan ti sapsapulin da ang nakalibas iti pagbaludan iti Davao. Hitaan nyo dito latawan. Kaingas ni Tor dito ya. Kan, dapat may apulis dito, madam. Di na magdaano dito, hindi pagnanaadan ti agnagan iti Christopher Durano. Aniya? Glorina, balkutom dagiti pagananay mo. Tarsam! Kunak ano nakapagsarita tan. Apay ang pagtatanawan na ko. Saan ka pagtalawan? Agiddan ta na pumanaw ditoy. Nalpasan ti pinaramid ko abalita. Ay, Pipita! Umay ka man ditoy! Tulungan na kami kini Glorina amang impaki ka dagiti pagananay me. Sir, papanan nyo ka di Saan ka ngagsaludsud pay? Agtignay kan! Pulis! Delikado da ito yan. Kakadwa! Itilikot ti pagnan tayo! Nakabaybayag kan tumat nga gungunay ngamin! Sir Tom! Di pita kayo! Pasensya kayo nung nakibiyang ako, Christopher Durano ganyan ti puno na akin yaw! Manakibiyang ka katulong! Umay ka! Hindi nagkamanan, Sir Tom! Pag dinitulo daw. Daita ti idan ti kinaambisyosam ang makaasawa iti baknang. Nakalibas mo't gaya iti pagbaludan da yator, Glorina. Dapat lang gaya makriminal! Aduti illegal nga ramin na! Kan, pinatay na gayam dagiti agasawa ang tayo nga akin ko iti balay! Saan anamon adagos dagiti anak da da iti Amerika? Tagasano? Binaybayan namot ngamin dagiti tadakkel na. Agyaman na. Tanaduktalan ti puno kinatao ni Tor Pipita. Dandani ka na isagma. Pipita, dayawak nga agpaiso ti kinaturad mo. Ay, agyaman kami unay kan ka, Pipita. Kasano ka nga raw din, Pipita? Kapilitan nga gawin ako ni Pugyasan! Kastimit ngamin tinapasama! Ngam oray. Tada ka nagungunam ka po iti tulong mo iti pulisya ang magkamagnitor. Ay, dakilakit diti gunggunang Pipita. Taltalik mo, pay, agpabarato kantuan. Ay, anya kaya alaklakayan. Saan anangabak iti weteng ni Pipita? Bitaan dati miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo papayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.